Od rezervacije do destinacije. Online kurs o turizmu za sve. Deo prvi. Uvod. Zdravo i dobrodošli na online kurs o turizmu za sve. Savez za pristupačnost Srbije je organizacija koja se zalaže za stvaranje okruženja bez barijera. Težimo tome da svako može da uživa u svim blagodetima života i da se niko ne suočava sa građevinskim, arhitektonskim, dizajnerskim, komunikacijskim, informacijskim barijerama. Kako bismo jednostavnije prolazili kroz ovaj online kurs, oživjeli smo našeg drugara i učitelja koji će nas stalno podsjećati šta znači to da svako može da učestvuje. Njegovo ime je Svako, a on izgleda ovako. Svako je naš učitelj koji menja oblik. Ne postoji jedna verzija svakoga, već svako može biti malo dete, žena, muškarac, starija žena ili stariji muškarac, osoba koja se kreće uz pomoć kolica, osoba koja se kreće pomoću nekog drugog pomagala, žena koja je u drugom stanju, devojčica koja nosi gips na nozi, deka koji vozi bicikl, tinejdžer koji vozi trotinet ili bilo ko drugi. Svako je baš svako i to što svako nije samo jedna osoba ili neki skup ljudi je upravo njegova prednost. Svako će nas na najbolji mogući način testirati da li smo nekoga isključili zbog toga što nismo razmišljali o svakome. Svako teško podnosi činjenicu da ne može da ode na letovanje, zimovanje, na proslavu, u kafić sa drugarima ili na bazen. Svako želi mogućnost da sam ode u banku i da niko nema uvid u to na što troši svoj novac. Svako voli muzeje, voli sport, voli pozorišta, a najteže mu je kada mu je narušeno dostojanstvo. Svako želi da radi sve što radi i drugi ljudi i da ne bude isključen. Svako se slaže da je ovaj kurs važan i da treba svako da ga odsluša. Pozivamo svakoga da nam se pridruži na ovom putovanju i na kreativan način sazna kako da ovaj svet učinimo boljim baš za svakoga.